kikuru aba bamemba ba parliament nabo n'abatezi bakaruru bineza LC1 ezibakuruga kandi nabo binorsa wo participatinga omukaruru ka LC1 kwihahe cyo wabanogamba no kugira ngo ba MP kandi hinaho babembana binaba kuhagira of course bateka makasente then kareta orwanju omubantu nyewe nkanye ni nkabire ni nteka teke kintu shumwe nyewe cyo kubanza ndi wa NRM kuna kubire ndinye nkamemba wa parliament abako hatini member wa parliament konko bunabire member wa parliament aha LC1 yanje ebendera ya NRM yarabamu ogwe nimwe nyine kuzo mu mugongo oba yampagiro mu karuru oba tarampagire